Milí škoляре, добрий день. Вітайте на третій годині руського язика. Може б хто не провадзав першу годину руського язика, та ще ще раз представим. Ja učiteljka Nada Kološnjaji, robim u osnovnoj školi Petro Kuzmjak u Ruskim Keresture, prepodavam druhej A klasi. Za totu hodinu vam bude potrebne čitanka, teka z ruskого jazika, pribor za pisanje i jedan prazni papir. Molim vas, že bi se porihtali. Naj vas dohadnjem. Na prešlej hodzini sme še poradzeli, že ponovice šitski basni, ktorý sme robili u druhej klasi od počátku školského roka, a nachodzaše u čitanki. Nazdám še, že ste to porobili. Keď ste ponovili, nebude vám češko rišiť zadatky, ktoré teraz budeme rišovať u jednym kvízu. Tot paper, ktorý som vám hovorila, že treba porihtať, zvršnjecek u sebe i klajbas i gumku. Budete prowadzić zadatki i zapisować rješenja na tot papier. Rušíme so s peršim zadatkom. Perši zadatok glaši: basni to pripovedki u ktorých hlavni podobi ľudze, hlavni podobi životinji, ktorí še spravujú jak ľudze, i nie pod V, znači treće tvrđenje, nie učestvuju ani životinji, ani ľudze. Vi treba, že bi na papir položili číslo 1 i položili bukvu oprez tvrđenja, ktoré dumace že točne. Znači, abo A, abo B, abo V. Jedno tvrđenje ljem točne. Dakle, pričekam, že biste to porobili. Nazdám se, že vám pospíšelo. Prechodzíme na druhý zadatok. U básni Bramuška i pčolka. Bramuška robi dobre i sebe i drugim. Pčolka robi dobre i sebe i drugim. Abo tvrđenje V i Bramuška i pčolka robija dobre i sebe i drugim. Vi treba, že biste še opredzeljeli za jedno od datih tvrđenja, zapisali číslo 2, číslo zadatku i bukvu oprez tvrđenja, ktoré dumace že točne. Znači, abo A, abo B, abo V. Jedno od toho ljem točne. Nazdám se, že ste to už porobili, ta prechodzíme na treći zadatok. Bramuška nezadovoljna, pretože nie može nazberať jedzenje, to pod A. Pod B, pretože jej dachto vše do piva. I pod V, pretože je živno. Odnosi se na basnu Bramuška i pčolka. Ktoré tvrđenje po vašim točne, vi totu bukvu napišete u číslu 3. A teraz prejdeme na štvrtý zadatok. Odnosi se na istu totu basnu, co bola i u prethodnim zadatku, znači Bramuška i pčolka. Pčolka sovitovala Bramuški žebi. Pod A već se robila, pod B robila dobre i sebe i drugim i pod V že bi nie robila nič. Co od toho točne? Rozdumame i zapišeme. Znači, položíme číslo 4 i položíme jednu od bukvoh pri datih tvrđenjoh.
Keď ste to porobili, môžeme prejsť na zadatok číslo 5. Ja napadačovi vše do oč patrim i nigda ne ukazujem hribet. U borbi ne sanujem svoj život. Tu máme popolnictví rečenje. To ti slova vypovedla, znači napisa na liniju kto to ti slova vypovedal i u ktorej basni. Znači tu máme dva zadatki u jednim, hej, dva tvrdzenja. Znači položice číslo 5 i položice napišete ljem toto, co biste napisali na liniju. Keď ste to napisali, prejdeme na 6. zadatok. Hliška posprevedala Havrana u basni. Znači, zdohadnijeme še, ktorá to bola básna, kde Hliška posprevedala Havrana. I napišeme naslov tej básni. Znači, položíme číslo 6 i k tomu číslu položíme naslov. Prechodzíme na 7. zadatok. U básni Havran i Hliška Havran mal u piskoh. Pod A ore, pod B meso i pod V konar. Co domace, co tu točne? Znači, ljebo zapišeme A, ljebo B, ljebo V i číslo 7, že by sme znali, že to 7. zadatok. Osmi zadatok. Tu treba odvitovať zos hej abo nie. Či Hliška naspravdi dumala, že Havran mal krásne pirje. Keď dumáce, že Hliška tak dumala, vecka vypišete hej. Keď dumáce, že Hliška nie dumala tak pripovedala, vypišete nie. I označite so číslom 8, že by ste znali, na ktoré pitanje to odvid, dok budeme čitať rješenja. I 9. To bude i ostatnji zadatok i najdlugši. Rozdumaj ovi rečenjoh. Že bi še pojedlo jadro, perše treba rozbit lupu. Že bi še dostalo svoj hljeb, perše ho treba zarobit. Že bi še veljo znalo, treba še veljo učic. Od tih prislovkoh mi už pripovedali na hodzino. Nazdám, že ste še zdohadli. I teraz treba, že by sme še opredzeljali, že či to ti vyrečenja poukaz z basni pod A Havran i Hliška, či pod B Nalpa i jej dzeci, či pod V zajačok i pčolka. Rozdumajte, o ktorej še basni robi. Keď će opredzeljite za basnu A, zaokružice A. Keď za basnu B, zaokružice B. A keď za basnu V, zaokružice, u stvari nije zaokružice, ljem napišece, hej, to bude zaokružene u odvitoh. Keď smo porobili i to 9. zadatok, teraz prejdeme na rješenja. Budete pisac bodi, evo uvidíme, že jak. Za perši zadatok trebalo napisati číslo 1 i napisati bukvu B.
že básny to pripovedky, u ktorých hlavný podobi životinji i životinji, ktorí še spravuju jak ľudze. Keď ste tak napisali, vi dostávate 1 bod. Zapište ho. Prechodzíme na druhý odvid. U básni Bramuška i pčolka. Točne було pod B. Pčolka robi dobre i sebe i drugim. Znači, kto še opredzel za B, u drugim zadatku on dostava išće 1 bod. Prechodzíme na treći zadatok. Bramuška nezadovoljna, pretože i trebalo, znači A, pretože je vše dahto do piva. Nazdám se, že ste i toto tak porobili, že vam to točne i že sebe možete upisati išće 1 bod. U štvrtým zadatku točne, že pčolka sovitovala Bramuški, že bi robila dobre i sebe i drugim. Kto u štvrtým napisal V, dostava išće 1 bod. U pijatim zadatku, keď ste tak napisali, že to ti slova vypovedla pčolka, u básni Zajačok i pčolka, dostavace až 2 body. 1 bod keď ste znali, že to bola pčolka, a druhý bod keď ste znali, že še básna vola Zajačok i pčolka. Či kto porobil točno, upisuje sebe 2 body. Prechodzíme na šesti zadatok, šesti odvid. Básna, u ktorej Liška pospravedala Havrana, má naslov Havran i Liška. Kto tak vypisal, znači dostava išće 1 bod. Sljedujući zadatok trebalo rišiti tak. U básni Havran i Liška, Havran mal u piskoh meso. Znači trebalo napisati bukvu B u číslu 7. Kto tak porobil, dostava išće 1 bod. U 8. zadatku trebalo odvitovati, že netočne tvrdzenje, že Liška naspravdi dumala, že Havran mal krasne pirje. Znači, Liška nije dumala tak, Liška ljem tak pripovedala. Kto napisal nje, znači on dostava 1 bod. I 9. zadatok, znači trebalo rozdumati ovi rečenjoh, že bi še pojedlo jadro, perše treba rozbiti zlupu, že bi še dostalo svoj hljeb, perše ho treba zarobiti, i že bi še veljo znalo, treba še veljo učiti. Totivi rečenja, to i pouka zos básni Nalpa i jej dzeci. Znači, točne pod B. 9. B. Kto tak napisal, znači dostal išće 1 bod. To bol ostatnji zadatok. U tim kvizu vi mogli osvojiti 6 body najvecej. Nazdám še, že je školjaro, ktorí to tak porobili točno i osvojili 6 body. A všetci, ktorí porobili veci jak polovku točne, uspішні. A ktorí porobili 9 або 10 zadatki točno, oni bardzo uspішно porobili. Všetkých, ktorí učestvovali, pohvaľujem. Dneska prečítame ešte jednu básnu, u ktorej budeme čítať o Liški i o žuravelju. Žuravelj to je jedna krasna ptica. Na 50. boku čitanki máme 2 sliki i to tekst, da možeme perše opatriti jak vypatra žuravelj,
a potom vam prečitam basnu. Molim vas, żeby se otvorili čitanki na 50. i 51. boku. Basna Liška i žuravelj to narodna basna, co znači, že nie znamy, kto ju vydumal. Vydumali ju ľudze i pripovedali, starši ľudze pripovedali mladšim, svojim dzecom, svojim unučatom. Već oni kad vyrosli pripovedali zaš svojim dzecom i svojim unučatom i to še vari žeše to ta basna prenošela s koljena na koljeno, dok ju dahto nje zapisal i evo teraz ju mi čitame. Nazdam, že všetky otvorili čitanky i posluchace, teraz vam to tu basnu prečitam. Liška i žuravelj. Sprijateljeliše Liška i žuravelj, a bars. Až kumi jedna druhej postali. No, Liška vola jednoho dňa žuravlja na hostinu do sebe. Hibaj, kumočku, hibaj, ljubočki. Zošćim hiža bohata, zostim ce i uhostim. Idze povolani žuravelj na poludzenok, a Liška navarela kaši s mlječkom i rozmasela na cenko po tanjeriku, ta postavela pred kumom. Slušceše, kumočku, nje pohanjce me, sama som varela. Žuravelj džub džub zo spiskom, nič nje vlapel. A Liška nježe liže, ta liže kašu pokraju sama šicku nje žedla. A kad kašu ščistela, ona vari. Prebace, kumočku, ja već se i njemam s čim vas ponuknuc. Dzekujem i natim. S piskacim glasom podzekovao žuravelj. A ti bi, kumo, najutre mohla do mnje priznao sinu. Dobre, kumočku, pridzem. Čom bi mnje prišla, vari Liška. Jutre dzenj prišla Liška, a žuravelj navarel mesa, cvikli, pasuljki, krompljočki, pošekal toto šicko na drobni falatki, položil do visokого harčička za usku šiku i postavil na stol pred Lišku. Slušceše, kumočko, nje pohanjce me, ljuba moja, ponuka žuravelj. Paha Liška, dobre jedzenje. Probuje uhpat slavu do harčička, nje idze. Probuje zo zlapku vicahnuc, nje može. Kruciše Liška. Zaskakuje otalj i otamelj dookola harčička, ale nje može sebe radi dac. A žuravelj nje darmuje. Džub, džub do harčička, ta je falatok po falatok pokljašicko nje žedol. Prebać se, kumočko, hvari vypražňujuci harčičok. S čim hiža bohata, s tim i rada, a vecej na tot závod ja nič ne prihotovel. Pohnivala še Liška, takže ani za hostinu ne podzekovala. Ona še rihtala, že še na cali tidzen naje, a vonovi padlo, takže še hladna mušela vracic. Tedy še Liška zarekla, že ne budze vjecej prijateljovat so žuravljom. Nazdam, že vam to ta basna pačela. A teraz dakus budzeme pripovedac o tej basni.
Перше роздумаме, že prečo žuravelj nemohol jesť kaši. Že by sme odvitovali na toto pitanje, pomohne nám tota slika. Popatrame. Dúfam, že ste všetci zaključili, že žuravelj nemohol jesť kaši, pretože má tenký i dlhoký písok a liška usypala kašu na tenko do širokého tanjerčka. Slідujúce pitanje, prečo liška nemohla jesť zo harčička? Že by sme dali odvid na toto pitanje, opatrime totu sliku. Znači, iz tekstu, iz sliki možeme zaključiti, že liška nie mogla jesť zo harčička, pretože harčičok bol cenky i vysoký, ta nie mohla uhpať slavu do ňoho. U peršim vyrečenju u pripovetki piše, že še liška i žuravelj sprijateljeli. Či to bilo prave prijateljstvo? Rozdumame o tim. Tu vidíme na sliki, že oni krašnje pripovedaju, ale zažljem či šitsko take fine jak vypatra. Či zo svih postupkoh vidíme, že oni u stvari nie boli pravi prijatelje. Oni među sobu krašnje pripovedali, ali ich odnošenje nie bilo ščire. Bo pravi prijatelje to osobi, ktorí porihtani drugim še pomohnut, ktorí popri toho, že krašnje pripovedaju među sobu, krašnje še i odnoša jedni ku drugim i so zdjelami tiž tak dokazuju prijateljstvo. Že by sme mali dobrih prijateljoh, mi musíme buď porihtani vše pomohnu s drugim, posovitova s drugih i buď vše porihtani pomohnu s im u dajakih hviljkoh. Z toho všetkoho mi možeme zaključiti, že prijateljstvo medzi lišku i žuravljom nie bilo prave. I rozdumame, co bi bilo pouka tej basni. Basna ma baš hasnovitu pouku, a to bi bilo tota narodna prislovka. Jak sebe požičiš, tak ci še i vraci. Mi totu narodnu prislovku zapišeme do teki, takže napišete naslov basni i pod naslov napišete totu prislovku, ktorá, jak sme hvareli, i pouka tej basni. Keď nestihnete teraz prepisať, totu basnu, totu pouku, totu prislovku máte i u čitanki na boku 51. Taju prenajdete i prepišete. Za domašnji zadatok treba, že bi se rozdumali i zapisali daskeljovi rečenja o tim jak bi liška i žuravelj postupeli, kad bi bili pravi prijatelje. To bi bil konec dneškajšej hodziny. Dziękujem vam, že ste provadzeli totu hodzinu ruského jazyka.